guys, good evening. I hope everyone is doing good. So guys, welcome back to my channel. So after a long days, after 2 weeks, we are meeting again. I hope you don't mind that I'm uploading videos very late these days. Because of the weather, I could not go out. We didn't go anywhere, and the only thing that I do is a regular house activity, so I didn't record it. And today, finally, see my husband. I say hi. So he is also free today, so his external duty as a Gunung Utsav is over. Right. So how was your experience? So he got so many gamchas. So many gamcha. I'll show you guys. So guys, in Assam, there is a ritual that whenever there is program, like any program, they used to facilitate the guests with this gamcha. So they are giving very beautiful gamchas. This is flower, and this is the color white and red flower. So you take here, and another one. See, this is japi. So nice. So we got 3 days. So we got 3 gamcha. 1, 2, and 3. So my dear teacher friends and my viewers, those are teacher and those who have experienced Gunung Utsav, you can also write in the comment section below, because I have so many of my friends, those who are teacher, and they are also getting the duty of Gunung Utsav, either external duty or they get in their school. Anh cái nào thực anh biết nhưng tôi lọc phải lọc तुम लावां के बॉयलर लो लगन लावां फर्स्ट एकदम अना खान बांग हेदी पूरा ड्राई फ्राई बोल के बोलाम लांग टिको में है मेन ड्राई फ्राई आंसी हला हरसुन के एरा है बांग के जोकन पाथे मनों पे पासे करिंजी पुते हरसुन नाला सेट लाको इनके नहीं बांके जोला पुदीना कोयको थारबी तकला थारबी मना लो आधा इफार जो ऐसा ना इफार है ingredients के जो क्या Karbi. Harmir aduk Karbi itu. Ada deh tidak lagi jeera aduk pada orang ni deh lagi ni masalah mak Kali chicken masala. dan masalah Chili. थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं और नमक भी दो Namakan dulu ya. Labang ke first labang ke harsun hai bang ke lem ép lo cho anh sẽ labang anh sẽ labang bakring soy pamian na ami sẽ không có bị hết không nào Cekling ramen lo prote. Kela harsun di air doko. Harsun di dok der pen prote. Ki harsun kela pen hansu bit koi jadi la dok prote. Lah, ya.
po Mr. India bang elapa toko last edition ni kan kela bang kini Karbi pela. So this is ready cho. Huh? Oh. Pwede siya tinok na din. Because I'm holding the camera. And सुबह जब बिना तेरे नशा इस दिल कहाँ इसमें जी ले क्या कहना है वाला इसका ग्रेंग maliknya kok ngelong cho itu yang ada kadang nito chokon nhắm guys tao nó bang ke ok bang ke men lo inke hala alu men me lang inke Nam tu lang bo. oh inke chak bang ke jo dry ta hek lo alu lo inke nó bang ke jo la hi madu mate sang adu la bang ke bara la bang bara re bang la bang basic bang lo la si la so recipe bang ni tung te pinang hade ne Aku lang bo. oh ako ko aprang cholong ver titi la si ko son ma putun te reading speak lo actually bang e karbi recipe le hela tapode ha da male tu oh komong chutney pilo ni hode oh ingui mix it lo mane aku parklok nang ke de Pakok si lab men boy men teng ki chok lo. guys lasan hulo ni dihe ko kichulong long an se tami hala suhod bang ke di pan musala ve hedi dihe ka ko hodang ke Barang chu ole di. pipo Pakok le tu lo. or two over there wow oh wow so juicy lapu na thu si dining ki pi titi amad inke hala ang song bang ja fan ave mati di inke non bang phang ok o titi kang phang ok adin lo bang ni asap su pe ki chang do ar lo amani tu pu na thu si dining chi bi rong lo non bang ke dak bang ni tu ma sofa lo ni tu hang out adim lo lapu bang ini extra table lo inke jo I card ke ong hoi kali chu kopi ni election apot lok sabha election ta ho kopi ni entry ke ong hoi kali lots of identity card la ek duty ki pilo la teacher tong han ke di duty pi of mera sarkai ta duty pilo pado long joy je la bang ke ni ke bunaya mir lo la bang ke ni tung gari ke long ho si bang free gift nang pi na you could try it again to make big ek to min nai ke hala him ba my childhood days of pima ke cholong bastu ke de nga na pi the wa por cholong lo pa de ning sam big alamang na dihe ko ka cholong ulo an sami penang an ke the hot ba hostel sit tu do kok lo ke non ke the an bang ke ne pai tum ta dhorom chalar phak lo enke hem nang ok chu chedet lo ke ne na lo chu po hi mahan choi sita Ni dal kurhem to lo. incru hem chalo oh to na experience tha to ko son lo to ompong ko son lo ani do khana lile ni chutun ning dok de thu the ma Tu big ha big. chuno oma Cho lu men chama chama. guys ni pai try today Ana. laba pudina pe Karbi chutney sapso pe labut ma pe
Laho, laho. Original. Put my bentikia so inke one of my favorite. Tudung. Nhà một chồng đẹp ăn đồ chồng nếp, biết ăn hủ thù, biết. Favorite lắm cô cũng gì? Ăn kít thù lẽ. Bạn sẽ chơi bao nhiêu mình đã hay là bù chế đồng cọc rồi. Kít thù. Soalnya lo lah kok. Beri sing lek ada jalo lagi. Toothpick di. Toothpick normal itu. Tekan. Wow. Nam 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 nam. Coba petang deh normal itu. Ini kayak bila kesin kayak belum hitung coba. Sang pojok bang. Okay. Kalau benar dah cukup. Benar cukup. So guys, pinya video bang kelaan se kang ton iklo doni thakme lapen amo nitum ke cho wo open himahana review bang ke asap sumusula ke jok ba ong chat lo aprang prang hut bang paan ba ke jok apa jok jeje non bang ke la hai ke jok ma se asap so mane ko son non hut nowadays modern pen asap so ethnic ta chadi combination pinaklo. Say guys, so if you're new to my channel, please consider subscribing to my channel. So stay tuned for the next vlog. Until then, bye bye. See you. Good night.